Assalamualaikum rengodi. Dak remah kafir. Beresan. Ya mun pada beresan ya alhamdulillah rengodi. Ya mun tak beres mantaran tu dia beres. Dak ya mun sakit mantaran tu dia sehat rengodi. Dak remah apa kelako. Ya menghadap aban rengodi ikut apa pengangguran ya pengangguran jauh tak lako ya apa neng. Betul rengodi mah ayo ke video bae. Ya mah ayo dak kandaan. Oh iya rengodi, tang video udah dapat ada malah. Marah komentar rengodi. Mek temu cek dapat ada mah. Seperti biasa rengodi. Kali ini kita itu bakal mereview beberapa tempat atau lokasi, tapi untuk sementara satu rengodi. Kita itu seperti biasa rengodi. Pakun berenang suasana pedesaan yang asri dan juga penuh kehijauan rengodi. Iya, dinak sabar rengodi. Selain aktivitas ya alandu ngarek, ya kita itu buat video dan jalanan rengodi. Arapa ya maklai pada tahu rengodi. Cek dengan dinak ria nang palakpak setiin pondok pesantren Pipin Nahdlatul Ta'lim ya. Ia pada kandaria rengodi. Angkep kelu pada hutan ya, hutan kecil-kecilan. Ia mendinak rai sare rengodi nyata banyak orang rengodi deh. Kita itu sekarang menuju pondok laki rengodi. Ya pangkok nyari jajan dan rengodi. Tak merenjak nama jajan apa rengodi. Deh, ya akan nangka mata rengodi. Tahu cara apa? Mak mate. Ampor kelap pala rengodi. Rengodi, ya ternyata di dalam pondok kendari rengodi di sekitaran pondok kendari. Engkau entar lemele rengodi. Ndak ya. Mele jajan ya apa? Keng puran lebaran tak masuk rengodi. Wasan terapan marhaban rengodi. Laureng. Oh, penanggalan merah ngara. Nak rengodi melibur punya renggol jual rengodi ya. Sini laku kok sarung nasong kon rengodi. Hari view dan nak lepasan. Dah ya rengodi ya. Rengodi asri pemandangannya rengodi ya. Lebur mundur dina yang kurang ada rengodi kok laku asarong nasong kon rengodi video ke dalam rengere insyaallah. Engkau rengodi dan nare mele jajan legend ya. Setin tadi makai masalah. Ada lengkap rengodi. Kapi ibadah. Tiba mengira orang lagi dan naan anda ya rengodi. Tak ya rengodi. Tempat pengirim na rengodi ya pas langsung nang pintu masuk rengodi ya. Nang area ya. Dah. Mulai belajar jajan rengodi. Lepas tepus rengodi batu bila biar Jumat rogerba rengodi deh ya. Area elawar insyaallah laku kok dia ada rengodi ya. Laku kan gereman rengodi banyak orang. Dah ya. Arwah rengodi santri naki furutoron dari musola banyak kan libur setelah rengodi pelamarin bah lemeler rengodi dan nak rengodi ya ibuan rengodi dia berhubung santri latoron rengodi maju mulai kalau daya karoma semua rengodi pun kerongkok pulang naki lebaran rengodi bah kita kenal mulai ada pengenalan rengodi ya hari mulai jajan 11 tiket rengodi itu kan lam Jumat rengodi sedekah kayak reban bangsa pos kita ada umur udah iya rengodi sebayar bana iya seodi boleh ada sejan murah rengodi meren jajan itu rengodi deh ya aku kok mulai boleh rengodi yang kayak video yang ngecek anak ki furut anda rengodi jadi mulai kalau rengodi deh tinap ampus kalau video tadi apa viewnya ganteng kan rengodi deh lebur maksud rengodi deh setelah kemis rengodi lagi malam Jumat. Jadi lakaran lah reng sepo semater wareng odi malam Jumat rekan kan mulai karoma itu rebain reng odi ida iya rawa. Ya ngaji balai karemen Fatihah deh. Malah celap sebenarnya lem kopur reng odi ida iya. Taya deretan. Aduh reng odi jalan sedatang dari timur kata dia pakai mesler wareng odi ida iya. Keng lebur teh reng odi ida. Ganteng rawa abesenar ida iya. Ya ikuti rengodi ya. Cek pas
Kalau tonton murah lo ikuti, share, sukai deh rengodi. Malai saja semangat aku beri konten ya mak itu di bedah saya lah boleh. Are kan nyari hasil rengodi boleh deh ya. Aduh, lareng odi tina ya. Ya pala de pala la pi ko karo malang kok deh ya. Kok ki atu umah jajan marne rong odi deh ya. Mak le perak nak kan reng odi. Lahir ngodi ya kan dinak pai. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.